بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Hurmatli jamoat, baringizlarga Alloh taoloning salomi, tinchligi, rahmati va berekasi bo'lsin. Baringizlarga kelgan juma bayramlari bilan chinjilikda o'tayim. Juma muborak bo'lsin. Bugungi juma xutbamiz, bugungi temamiz bir tug'anlar isrof qo'rchilik turasida bo'lmoqchi. Bu vaqtingiz yetishincha inshaalloh bayonlaymiz. Isrof degan bir tug'anlar bo'limga albatta Alloh taolo bu yashashimizda ko'p narsani beradi. Ömür beradi, yashov beradi, ko'p narsani beradi, boylik beradi, vaqt beradi, densoqlik beradi. Mana o'sha narsalarga bir tug'anlar so'z sendan so'rag'i bo'ladi. Ömrümde qanday o'tkazdim, yoshligimda qanday o'tkazdim? Bir tug'anlar boylik bergan bo'lsa, boylikda qanday o'tkazdim? Bir tug'anlar yashashimizga so'z so'roq bo'lib, o'sha berilgan ne'mat, berilgan rizqimizdan rizq deslar bir tug'anlar bir g'ana bir qursaqtig'ani o'ylab, rizqqa butunday yaxshiliklarim bor, rizqqa kiradi. Rizq deslar bir jey turgan tamoq emas, oldida rizqda butunday yaxshiliklarim bor, rizqqa kiradi. Mana o'sha narsalardan baridan bir tug'anlar so'roq bo'ladi. Mana o'sha narsalardan isrof qilish kerak. Isrof degan bir so'z bu tug'anlar, isrof qo'shilish degan huquqlik chegidan chiqib ketdi degan so'zni tushuntiradi. Buzuqlikqa o'tib, chekdan chiqib o'tib, gunohga o'tib deganni ma'noni tushuntiradi bu tug'anlar. Demak, bu tug'anlar yashashimizda ko'pgina narsalar bor. O'shalardan bir tug'anlar isrof qilishimiz kerak. Isrof qo'shiliqning sebeblari bir tug'anlar, birinchisi ilmsizlik. Bir tug'anlar agar ilmingiz yo'q bo'lsa, ilmingiz bol bo'lsa, qaysi isrof emas, qaysi gunoh emas, qaysi harom emas, o'shalarni bir tug'anlar bilishingiz kerak. Agar bir tug'anlar ma'lumotingiz bo'lsa, ilmingiz bo'lsa, ko'p narsalardan ilmsizlik bilan biz endi xato keltiramiz. Ko'pchilik isrof qilib qo'yadi yashashimizda. Ko'pgina isroflar bo'ladi. O'shanda ikkinchi bir tug'anlar sebebi xatochilik. Ko'pgina xato keltiramiz. Ilmsizlikdan boshqa narsalardan degan xatochilik keltiramiz. Andan keyingi bir tug'anlar sebeblari, isrofning sebeblari beg'afar bir tug'anlar. O'zini o'ylaydi, oxiratni o'ylaydi. Bir tug'anlar kelajagini o'ylaydi, beg'afarlar nega isrof qiladi? Allah o'sha boylik bergan bo'lsa, o'sha boylig'ini jo'ndan chashaveradi. Yaxshilik ishtiga ishlatmaydi. O'ylanmaydi, beg'afar bir tug'anlar. Eptep tapqanini bir kunda yo'q qiladi. Bir oyda tapqanini 5 kunda yo'q qiladi. Beg'afar bir tug'anlar. Bu degan isrofgarchilikning bir sebebi tug'anlar. Andan keyin el ko'rsin. El ko'rsin uchun bir tug'anlar isrof qiladi. Bu da bir tug'anlar yashashimizni ko'radi, el ko'rsin. El maqtasin, balanchan balasi bilsin de öyle yashashimizda ko'pgina isrof qiladi. Jo'nada bir tug'anlar bu dunyosida foyda yo'q, oxiratda degan foyda yo'q. Jo'nada bir aqchalarin, vaqtlarin, boshqa narsalarni, boyliklarini osmonga chashayotganlar bir tug'anlar ko'p. Ammo keyin bir tug'anlar da bir tur maqtanadi. El maqtasa ekan, maqtasa ekan devlarnikin o'sha Allohga bergan boyliklaridan, narsalaridan to'g'ri narsalarga ishlatib, bir tug'anlar o'sha Allohga bergan rizqning qadri borligini bilib e'lanigan chashib bir tug'anlar, maqtanib bir tug'anlar. Mana maqtanu, siymuqtanu, mana o'shalarda bir tug'anlar bizda ko'p bo'ladi bir tug'anlar. Janozada bir tug'anlar ko'ratamiz. O'lim jitimda uylanib to'ydi, ko'pgina isroflar bo'ladi. Prezident o'zida jarliqqa chiqdi, bugacha biz aytib kelayotganimiz bir tug'anlar. Alloh taolo jarliqqa bizga aytib qo'ygan Qur'onda isrof qilib bag'la deb, nega isrof qilamiz bir tug'anlar. Misol uchun bir tug'anlar o'lim jitimda adam o'lib o'lgan üstüne gömgön kılıp neye mal soyuyoruz.
шариятыбызда ислам тыюу салат турган мал сойбогула дейт. Мал союш болбойт турган. Адам өлгөндөн кийин ошол 3 күн бүтөт. 3 күн бүтүп бул азап өтөт тургандар. Ошол азап өтүп атканда мал сойгонго болбойт тургандар. Болбойт. Мал сойгонго болбойт 3 күн тургандар. Жана жегенге да болбойт тургандар. Айтып эле атабыз тургандар, эл укпай атат. Эл эмне дейт? Кошуна эмне дейт? Куда сөөктөр эмне дейт? Эми бир тургандар буга чейин эл эмне деп жашап келдик. Эми болду, ошону чыгаш керек. Азыр элди таң калтыра албайбыз. Элдин курсагы ток. Элдин үйүндө баары бар. Элдин үйү мебель толтурат. Элдин үйү бүт турганда евро ремонт. Баары машиналары бар. Баары бир тургандар малы бар. Кудайга шүгүр, элди таң калтыра албайбыз. Бир тургандар. Кафеге чакырыңыз, канча кишини чакырыңыз, таң калбайт. Сиз эгер ошо ресторандын тамактарын кымбат кылыңыз, алты тарелка, вилкаларына чейин, кашыктарына чейин сиздердин алтындан кылсаңар да эл айта берет, сүйлөй берет. Элдин оозунда элек жок, ама салфеткасын деле бир алтындан кылып койсо болмок дейт да. Эмне кереги бар деп тургандар. Эл үчүн дейбиз, эл үчүн жашап калдык. Кылабыз бир тургандар. Бир күндө бир тургандар акча жок. Элиң бир турган жеп кете берет. Акырет ойлош керек, эртеңки күндү ойлош керек. Тойдунда бир тургандар амертеси бар бир тургандар. Канча деген мээнет менен, канчалык кыйынчылык менен акча таап атабыз, бир күндө бир тургандар жок болуп атат. Эми бул адам өлүп атканда бул той эмес, адам өлүп атат бул жердечи. Азар күтүш керек 3 күн. Аякта кирсең азыр, аякта шорпулар кайнап атат, эттер казан кайнап атат. Аякта адам өлгөнбү же бирөө баласы өлөт, келин алып келген айырмасы жок болуп атпайбы? Үйүнө кирсең дасторкон жөнөдө шумдук салаттаган түрлөрү. Анда бир турганда тойлош керек аны. Бийлеш керек аны жаназа баргандан кийинчи. Зачем? Өкүрүп бакырбай, ажымыр бийлейли, дискотека уюштурайлы. Айырмасы болуш керек деп тургандар. Эмне кереги бар? Ол аз тышташ керек. Адам өзү союп эле койчу бир тургандар. Анда туалетин бүтпөй жатат. Туалеттин бумага жок. Арчыгангачы. Үйүмдүн бир нормальный жери бүтө элек. Же үйүмдө бир ысык суу жок, же душ жок, дарапа мусулганга. Же аялыңа стиральный машина жок. Анан каза болгондон кийин 100 000, 200 000 кредит алып, бир күн үчүн бир тургандар. Мейли ошол маркомго сооп болот, пайда болот десек биз айтат элек, бир жылкы бул аз. 15 жылкы сой жайынан бир сойчу билдейт деп. Эмне кереги бар? Жеген ишке же сооп жок, же ошо маркомго сооп жок да. 3 күн күтүп коелу, 3 күн бир аз ыйлаңыз, эме кылыңыз. Биякта адам өлүп, населенчи жок, ыйлап атса, капа болуп атса, азыр адам өлгөндөн кийин эме үйдүн ээсилери мал издей баштайт. Ой, өлүктү унутуп койгон, мал менен издейт. Эмне кылыш керек? Куда сөөк депчи. Болбойт турганда. Келген киши мурун мурун машина жок болчу, ат менен келишчи. Эми азыр машина деген бар, келип кетип каласың, самолет деген бар. Азыр тамактын деле кереги жок. Өлүп баратса, чөнтүгүнө бир 2 трашки сала келсе, ошактан жеп алат, сырттан эмечи. Элдин Кур'ан окуп кет. Үйүнө кирди, проблема кылба, өлгөнүсүнө көмүн кылба, аякта кыжаат кылбаш керек, бутурап жетиш керек. Мейли алыстан келген куда сөктө тияктан келсе, ошол кошунасы жанагындай мал сойбойлу, шорпо кирип, магазинден бир 5-10 килограмм эт алып, ошого шорпо кылып эле, татнакай эле водоводко келип күйүп берип койсулар. Куда сөйт ашкадын өлбөйт. Уча жебей койсо эчтеке болбойт. Куда сөйт ошол куда сөөктө өлүп тургандар. Бул куда сөөк туура Куданын да бир өзүнүн орду бар. Андай жерде бир тургандар, мен тойдо сыйлаңыз бир жанагындай жерде тагынбаш керек, эме кылбаш керек. Мына ошону токтотойлу. Мына дагы эле союп атат бир тургандар. Зачем? Сойбой эле койлучу. Азыр сойбой койсо бир аз кээ бир элдер түшүнүп калыптыр. Эмне союп атат? Ата-энесин сыйлабайт экен. Кудайдан коркпойт экен деп наоборот ушундай сөз кылып калышты. Наоборот сойгондорду жаман көрүп калышты. Азыр элдер түшүнүп болуп калды. Бир тургандар
эл түшүнүп калды, болду, сойбойлу. Үйлөнгөндө да көп ысырап кылбайлы бир туугандар. Зачем? Эки жак туугандар сүйлөшүп алып эле арзаныраак бир туугандар бүтүрүп алса болот. Демек ошондой ысырапчылыктардан алыс болойлу бир туугандар. Аллах Таала Кур'анда Арaf suresi 7. 31. ayetinde Allah Teala ayet: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin." Sadakallahul azim. Allah Teala ayet: "Kulu jegile, veşrabu içkile, ve la tusrifu ısraf kılbagılar. İnnehu la yuhibbul musrifin." Allah Taala ısraf korçulardı süybük değil. Neyiniz, jeniz, içiniz bir tuanırba aşıkçaga ısraf kılbağınız. Giyininiz, bir tuan şariat tüy salmayıp, kımbat giyiniz, kımbat maşını teviz, kımbat üyde yaşanız, konforta yaşanız. Bir tuanlar ısraf kılbağılar. Aşıkça bir tuanları gökçe sal tamaklar tөгіп salbaş gerek bir tuanlar. Жөндөн неген ısraf kılıyordu beşik bir tuanlar. Allah Teala İsra suresi 17. sure 17. sure 26. ayetinde Allah Teala aytar: "Ve la tubazzir tabzira." Israf çaçuuçu boldu dedi. Allah Teala aytar: "Israf kılbagılar, israf korçuluk çaçuuçu boldu" dedi tuğanlar. Bu Allah'ın hükmüne karşı gerekti. Bir tuğanlar öz bile kıyım go. Zачем ısraf kılıp bir tuğanlar? Үнөмдөп жашаш керек. Israf kılbaylı bir tuğanlar. Allah Teala İsra suresi 17. sure 27. ayetinde Allah Teala aytar: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mubazzirine kanu ihvaneşşeyatin ve kâneşşeytanu lirabbihi kafura." Sadakallahul azim. Allah Teala aytdı. Hakikatta ısrafkorlar şeytanın dostları. Şeytan bolsa öz egesine, öz Rabbisine kafir olgan edi. Allah Teala aytıyor, çındığında hakikatta ısrafkorçular bir tuğanlar, bu şeytanın bir tuğanları dedi. Şeytanın dostları dedi. Kim ısraf kılıp atabız, kançalardan ısraf kılıp atabız bir tuğanlar. Yaşaubuzdan, ömürübüzden, vaktibizden, көп нерсебизден ысырап кылып атасыз. Мына ошолор шайтандын достору dedi. Demek bir tuğan ойлонуp көрөйлү, кимге доспуз, кимге bir tuğanlar. Эле Аллахка дос болойлу, жакшы адамдар менен дос болойлу bir tuğanlar. Шайтанга дос болбойлу. Шайтан азгырат, ушу ысырап кыл деп шайтан азгырат bir tuğanlar. Ысырапкорчулук менен ушул шайтан абдан bir tuğanlar фикир салат, ой салат. Бул ысырапкорчулук менен bir tuğanlar шайтанга бир чоң жеңишке жетет. Allah'ın ошол адам, Allah Teala'nын барына калышы мүмкүн. Кыйналып бир турганда жашоосунан Allah Teala'га наалат айтышы мүмкүн. Жашоосунан кыйналып бир турганда балким өзүн өзү өлтүрүшү мүмкүн. Карыздарга батышы мүмкүн. Ар кандай бир турган шайтандай эмнекен кедейчилик менен эмнекен коркутат бир тургандар. Демек эмнекен шайтандын досторунан болбойлу. Allah Teala Gafir suresinin 40. sure 28. ayetinde Allah Teala aytdı: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallah la yahdi men huve musrifun kazzab." Çınında Allah çekten çıkanlardı жалганчыларды туура жолго баштабайт дейт. Allah Teala караңыздар, ысырап кылганларды, ысырап кылып чектен чыккандарды эмне деди? Туура жолго баштабайт дейт. Ким ысырап кылып алса, ал адам bir tuğan эч качан ийгиликке жетпейт. Ал туура жолдо болбойт. Ал адамды Allah Teala туура жолго салбайт. Ал адам батыл bir tuğanдар адашып кетет. Текебирленет, көбүп кетиши мүмкүн. Ар кандай bir tuğanдар ысырапкорчулук, мейли bir tuğanдар бай болуңуз, кедей болуңуз, орточулукту bir tuğanдар кармаш керек. Gafir suresi 40. sure. Allah Teala Kur'an'da aytti. Gafir suresi 40. sure 43. ayetinde Allah Teala aytti: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ennel musrifine hum ashabun nar." dedi. Çekten çıkıp ısrap kılganlar alar tozok elleri bolşat dedi. Karаңыздар, ısrap kılıp ele çekten çıkkanlar bular ne dedi? Tozok bolat dedi. Tozok ellerine bolat dedi tuğanlar. Israptın tüyü kayıp aparatken beyişke aparbayıp bir tuğanlar. Korçulukka, jokçulukka, kıyınçılыкка akırı var bir tuğanlar. Bu dünyada bankrot bulup, ölgönden akırette de bankrot bulup bir tuğanlar tozokka düşüp bir tuğanlar.
Аллах Таала башка bir аятында айтат. Furqon suresi, bu Furqon suresi 25. ayat, 25. sure 67. ayatında Allah Taala aytdı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Vellezîne izâ anfaqû lem yusrifû ve lem yaqtarû ve kâne beyne zâlike kıvâma dedi. Sadakallahu azim. Алар эгер дин жолунда садака ихсан кылса, ысырапчыл да болушпайт деди. Сараң да болушпайт. Ушунун ортосунда турушат деди. Көрүңүздөр, Аллах Таала айтып атат. Мусулмандар бир туугандар эмне деди? Чыныгы таквалар садака кылганда, жакшылык иш кылганда, ихсан кылганда алар ысырап кылышпайт дейт. Мейли жакшылык иш кылганда буга бир тууган ысырап болунбайт. Канчалык бир туугандар жакшылык ишти Алла жолуна жумшасаңыз бул ысырап болбойт. Бирок садака бергенде эмне? Өтө эле чектен чыгып, бирөөгө садака кылып, бирөөгө жакшылык кылам деп, аягында өзүң банкрот болуп калба. Өзүң үй бүлөң бага албай калба. Өзүң курсаң тойгуза албай калба. Өзүң кийинип ичинбей калба. Не садака кылганда да эмне орточо деп, Аллах Таала кылганда орточо кылышат деди. Өтө эле бир тууганда беришен болуп, өзүңдү ойлобой эмес, эмне чегим менен бир тууганда өзүңдү ойлоп садака кылыш керек. Бардык байлыгын берип коюп, өзүң галяга отуруп калган болбойт бир тууганда. Анан эмне сараң да болушпайт деди. Мусулмандар жана эмне сараң да болушпайт деди. Беришет деди. Сараң жумот болушпайт деди. Мына ошол чындыгы мусулмандар эмне дейт? Орточулукту карманышат деп Аллах Кур'ан айтты. Суфиян рахматуллахи айткан, Алланын жолунан башка жолго иштетилген нерсенин баары ысырап болот деди. Алланын жолунан башкага нерсеге иштетилгендин баары ысырап болуп эсептелет деди. Караңыздар. Бирок бир туугандар эмне экен? Бирок ал нерсе аз болсо да караңыздар. Алла жолунда бир тууганда канчалык иштетсек бул ысырап болбойт экен да. Эгер башка дүйнө ишин иштетсек, ошо аз болсо да ысырап болот деп Суфиян рахматуллахи айтты. Мужахид рахматуллахи айткан. Эгерде Алланын жолунда Ухуд тоосундай байлыкты иштетсең, анда ал ысырапка кирбейт деди. Алла жолунда Ухуд тоосундай байлыкты иштетсең демекен, ысырапка кирбейт деди. Сооп болот деди. Ал эми күнөө иштерде бир дирхамды иштетсең, анда бул ысырапчылык болуп эсептелет дейт. Башка күнөө иштерде, арам иштерде бир эле сомдо, бир эле дирхамды иштетсеңиз, бир туугандар, мейли клубтарга барыңыз, арам жолго барыңыз, зина жолуна иштетиңиз, кандай гана кереги жок эле жолдорго иштетсеңиз, ал бир туугандар аз болсун, көп болсун, бул эмне деди? Ысырап болот деди бир туугандар. Алланын элчиси мындай деген: текеберликке алдырбастан жана ысырап кылбастан каалаганыңардай жегиле ичкиле садака кылгыла деди. Текеберленбестен, бой көтөрбөстөн каалаганыңарды кылгыла дейт. Садака бергиле, каржылагыла жана кийингиле деди бир туугандар. Эмне экен? Каалагандай жеңиңиз, каалагандай ичиңиз, бирок эмне экен? Текеберленбегиле деди бир туугандар. Бой көтөрбөгүле. Текебер деген сол бой көтөрүп, менсинип, меникинде машина ичкимде жок, меникинде үй ичкимде жок, меникинде бизнес ичкимде жок. Деп өзүнүн эмне экен? Баалап текеберлиш, ушул текеберленбегиле деди. Текеберленбей, каалаганыңарды бир туугандар кыла бергиле бир туугандар. Бирок бүгүнкү күндө биз бир туугандар көп нерсени бир туугандар байлыкка кылып калдык да, адам бир туугандар өзүн байлык менен баалап калды. Өзүн карайт да, мен үйүм бар деп өзүн ошо үйүнө салыштырып өзүн эмне экен баалайт. Мен жакшы кийинем, кымбат баалуу бренд кийимдер кийинем деп ошого өзүн эмне экен баалайт. Ушинтип калды бир туугандар. Машинесине, байлыгына, эмне болсо бизнесине, креслосуна ошол нерсени эмне экен карап туруп өзүнө баалап калды. Бир туугандар, ал нерсе бир тууган чымындын канатына татыбайт. Бул дүйнө биздин бир субханаллах дегенибизге татыбайт. Сиздин бир рүкү кылганыңызга, сиздин бир сажда чеке тийгизгениңизге бул аалам татыбайт. Оңгоңго күн, солоңго айды берсе да татыбайт. Эмнеге бир туугандар, биздин бир саждабызга, биздин бир Аллаху акбар дегенибизге бул аалам татыбаса, сиз эмне үчүн болгон бир чүпүрөгө үчүн, эмне үчүн жок болуу үчүн байлык, акча өзүңүздү ошого теңеп атасыз. Сиз ошого дүйнөгө өзүңүздү теңеп атасыз. Сиз ошо кадыр барыңыз, сиз ошолда. Сиз Lexus айдайсызбы?
Toyota'da sizin dengeliğiniz oşa eкен da. Siz iPhone götürüyorsunuz, siz oşaмен bağlanıp atasınız. Men iPhone'um var. Özünüzdün kadırı barыңızды telefonga bağlап atasınız. Yok, siz musulmansınız uşuğa. Bağlanmayсыз be. Siz cuma günü otasınız uşuğa bağlanmayсыз be. Namazınızı okup atasınız. Qanchalik milliardlik kafirlar var. Biz bir tane musulman bolup kaldık. Ayman uşuğa bir tuğanlar baylaş kerak da. Anam siz bağınız qaysı? Mena çınıgı bağı uşu. Biz başka nersege bağlap kaldık özümüzü. Özümün bir tane korkutup bir tuğanlar. Öte özümün tömön alуу bir tuğanlar bol esettirilir. Bir badavi darat jönündө surap kaldı bir tuğanlar. Peygamberimizge gelip Peygamberimizden ne darat jönündө suradı. Darat kanday alınat dedi. Peygamberimiz gelip görsetip berdi. Darattan monday alasın toolup görsetip berdi. Munda uşunday alуу dedi. Ne dedi? Tuğra dedi. Mından aşıkça alуу bul ne dedi? Zulumdu kılgan bolot dedi. Demek şariatımızda demeken Barık mesela 3 yoldan, kol 3 yoldan, bet 3 yoldan, but 3 yoldan, 4-5 yoldan aşıkta jumuş kılın, makruh bolur. Israf bolur isterini. Şöyle bilgen aşıkça juvaş gerek. Abdullah bin Amr bayanda hadiste gündörün birinde Sa'd ibn Abu Waqqas kurtuganda. Abu Waqqas'ın balası Sa'd darat alıp жатканда Peygamberimiz anın janına gelip bu emne деген ısrap dedi. Abu Waqqas sahabaga bu emne деген ısrap? Emne ısrap boltasın degende. Daratта da ısrap bolобу dedi. Sa'd ibn Abu Waqqas aytты, Peygamberimiz aytты, "Ya Rasulullah, daratта da ısrap bolобу" dedi. Peygamberimiz aytты, "Ооба" dedi. Agıp жаткан дарыядан darat alıp жатсаң ısrap болот dedi. Mına uşundan da darattan da emне ısrap болуп кеткенин караңыздар. Дарыядан siz bir кумганды бияка коy. Darıyadan, ilgen darıyadan, siz akyandan bir 2 litre suyu daratın ne olur? Tipuqta bir tuğanlar. Değil mi? Oşondoy jerde darat alatsan da neken? Israp kılbay Abu Waqqas dedi. Kurban Camii'nde özde aytkan ne dedi? Israpkorçuluk, jaşoodogу kedейчилик yok. Çuluktun başata dedi. Israpkorçuluk emneken? Kedейчиликтин yok bolunun kıyınçılıktın başata dedi bir tuğanlar. Israpkorçuluk bir tuğanlar, artqa gana tartat bir tuğanlar, al bir tuğanlar, kançalık kıyınçılıkmen jetse, bir tuğanlar batıl edineken artqa oturup kaladi. Peygamberimiz mınday degen, bir uyda 3 töşöktön көп bolsa ısrap degen eken. Qarаңыздар. Bir uyda 3 töşöktön көп bolsa ısrap degen eken. Kandayча Peygamberimiz aytты, eger bir uyda 2 uy bilen yaşasa, 2 adam, birincisi güyösüne bir töşök, ayalına bir töşök, jana ne dedi? Üçüncüsü koşnasına, koşna dedi, konoguna bir töşök dedi. Dördüncüsü dedi, qarаңыздар, emneken? Birincisi emneken? Peygamberimiz 3 töşöktön aşık ısrap dedi. Birincisi güyösüne, ikincisi ayalda yaşasa ayalına, üçüncüsü töşök emneken? Konoktorga dedi. Peygamber dördüncüsü şeytana degen eken. Qarаңыздар. Bir tuğanlar, bizde kança degen töşөгüz var, kança degen nersebиz var, batpay atar, көптөгөн нерселерибиz var. Hep şükür aytайлы bir tuğanlar, көп nersени toptoy бербестен, плишкин болбостон bir tuğanlar, zarыл nerseleri toptoy bir tuğanlar, көп эле аша чаап топтошунун кереги жок. Үнөндөгөн адам, Peygamberimiz aytты, үнөндөгөн adam bayit деген eкен. Үнөндөгөн adam bayit. Israp kılgan adam kedeyleşek деген eкен, qarаңыздар. Israptın tüyü kayak eкен, kedeyşilik aparatta Peygamberimiz aytты. Peygamber başka bir hadisinde aytады, үнөндөгөн adam kıyınçıldık görбөйт dedi. Peygamberimiz aytады, үнөндөгөн adam үнөндеп жашайдыган болса алтын ne dedi? Kıyınçılık görбөйт dedi tuğanlar. Tamaktan da çiğneşiyor, ısrap kılbaylı. Bir tuğanlar, ошол урчканы кармап жөн эле тетрадка чиймелеш да бул ысрап болот. Ошо үйүнгө свет жөн эле күйүп турат, бул да ысрап. Мен сени билем, акчаң бар, толтура төлөп коюшуң мүмкүн. Чипок сагач айына 10 миң чыгабы, 20 миң чыгабы жөн эле сен төлөп коесуң. Бирок сен жөн эле күйүп турат, бул демек ысрап деди бир тугандар. Бул бизде бир тугандар, сен кыйын экенсиң, бай экенсиң, төлөй аласың, каалагандай кыл деген нерсе жок. Байысың кедейсиңби? Үнөмдөп жашайды тугандар, үнөмдөп. Бул Аллах Таалага жагат. Кут Peygamberimiz aytты, куткара турчу 3 нерсенин бири бар кезде да
жоқ кезінде байлықта да кедейшілікте да үнемді деді. Бай болыңыз, кедей болыңыз, жоқшылықта да баршылықта да үнемдеген адам деді, қараңыздар. Құтқара тұрған нәрсе екен, үнемді. Үнемдеп жашап алсақ, бір туғанда қиыншылық, бір туғанда той топырға жөнден ақшабыз шаршып, үйленіп, өлгеннен кейін жана башка бір туғандар лишний кийинүү, лишний расход бір туғанда андай болбошу керек. Эмне чөнтөгүңүздө, ошол эң банкыңызда лишний акча түшүп турса эмне болот? Өлүп кетесиз. Түрүп өлөт го бір туғанда. Мына ошол эмеге чачканча, ысырап болушка чачканча, анан ошол сенин чөнтөгүңдө турганы жакшыраак бір туғандар. Ысырап менен сараңдыктын ортосу үнөмдүүлүк же жоомарттык деп аталат экен. Жоомарттык ысырапка кирбейт деди. Жоомарт адам ысырапка кирбейт деди. Жоомарт болуш керек, береше болуш керек, жакшылык иштерге, кайрымдуулук иштерге жардам бериш керек, кедей кембагалдарга, мешит медреселерге бир тугандар, бул эмне экен? Ысырапка кирбейт бир тугандар. Бул жоомарттык болуп эсептелинет. Ал эми сараңдык ысырапка кирбейт деди. Сараңдык кайсы адам? Болуп турбаса да бериңиз келбеген адам бул сараң. Жанагындай ысырап кылбайын деп көп эле расход көрбөйүн бул эме кылган, бул сараңдыкка кирбейт. Түшүнүктүүбү? Биз ушуну өзүнүн андай ысырап кылбаган адамдарды жаман көрбөш керек. Бул сараңдык жумот экени жок тургандар, бул жумот эмес. Сараңдык эмне? Жумоттук эмне экен? Эмеге кирбейт тургандар. Ал андай ысыраптан сактана алса, бул эмне экен? Сараң дебеш керек тургандар. Үнөмдө тиричиликтин жашоо оокаттын жартысы деген экен. Үнөмдө тиричиликтин жашоо оокаттын жартысы деген караңыздар. Жашоонун жарымы тургандар, тиричилик оокаттын жарымы бул эмне экен? Үнөмдөп жашаган. Экономда жашаган. Пайгамбарыбыз да экономда жашаган. Пайгамбарыбыз да ушундай. Баардык пайгамбарлар эмне экен? Ысырап кылган, жактырган эмес. Баардыгын ысыраптан алыс болгон. Ушуга үндөйт. Исламда Аллах Таала пайгамбарыбыз да үндөгөн бир тугандар. Үнөмдөп жашоо күн көрүүнүн жартысы деген экен, караңыздар. Үнөмдөп жашоо күн көрүүнүн жартысы деген экен. Биздин бир тугандар жартыбыз экен үнөмдөп жашаган болсок, бул биздин тугандар жашоодогу жарымыбыз болот. Күн көрүүдө үнөмдө пайгамбарчылыктын 20-дан 1 экен, караңыздар. Пайгамбарчылыктын 20-дан 1 экен. Баардык пайгамбарлар эмне экен? Үнөмдөп жашашкан бир тугандар. Алар өз билгендей эле чача беришкен эмес. Эртең Аллах берет. Алар бүгүнкү түрдө чачып жок бир тугандар. Баардык пайгамбарлар эмне экен? Үнөмдөп жашашкан. Пайгамбарыбыз өзү Айша энеңизге үйнөмдүү бол, ысырап кылба, тамакты чача бербе, бизге жеткендей кылып жаса дейтилер тугандар. Тамак жок болсо деди, пайгамбарыбыз анда мен орозомун дейтилер. Адам баласы кыямат күнү 5 нерседен суралмайынча бир да ордунан жылбайт дейт. Биринчиси эмне деди? Өмүрүң кайда короптуң? Өмүрүңдү каяка короптуң? Жакшы иштерге короптуңбу же жаманбы? Ысырап кылдың же ысырап кылган жоксуңбу? Буга сөз жооп берет экен. Экинчиси, жаштыгыңды кандай короптуң? Жаштыгыңды илим билимге, ата мекениңе кызмат кылдыңбы? Жакшы иштерди кылдыңбы? Амал кылдыңбы? Акыретиңди курдуңбу? Деп жаштыкка сөз суралат экен. Же жаштыгыңды бир турганда жөн эле телефон чукулап ысырап кылып көрдүң деген сурап берет. Андан кийин байлыгыңды кандай таптың? Кандай короптуң? Адал жол менен таптыңбы? Арам жол менен таптың? Каяка короптуң? Жөндөн жөнө короп салдыңбы? Жаяка бияка чачып берип тургандар же үнөмдөп жакшы нерселерди короптуң деп буга сурап коюп, андан кийин үйрөнгөн илимиңе кандай амал кылдың? Жана денесин кайда чачатты деген суроо берет экенсиң. Денеңди каяка чачаттың? Аллах кааласа дене берди эле, күч кубат берди эле. Ошону каяка жумшадың? Жакшы нерсегеби? Же жөн эле бир тургандар оюндук, күлкү тамаша, рахатка ысырап кылдыңбы? Мына ушуга да тургандар, ушул 5 суроого жооп бермейинче адам баласы бир да караш кылбайт деп. Пайгамбар салам айтты: эгер бириңердин колуңардагы бир тиштен тамак жерге түшсө, колуңардагы бир тиштен тамак
жерге түшсө анын чаңын сүртүп салып жесин деди пайгамбарыбыз. Аны шайтанга калтырып алып деди. Болду, мен мынан пачка турат, пачка турат деп салбайм экен. Ошону үйлөп болсо да мен жейбиз пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз айтты: көңүлүң каалаган нерсени баарын жей бериш да ысырапка кирет деген. Көңүлүңө каалаган нерсе, бизде айттык го, өз тойсунда көз тойду, бирок өзүң тойдуң, өтө эле тоюп жештер ысырап. Каалаган нерсени да жешимди ысырап кеткен да. Өзүң тойдуң баары жакшы экен, акчаңды бир тонна кымбат эмелерге деш. Өзүң бир нерсеге тоесуң, бирок эмне сен $100, $200 тамакка алып жабасың. Керісінше эле ысырап болуп атасың тугандар. Бул эмне экен? Ысырапка кирет тугандар. Bir күнү Абдулла бин Амр Аллах Небиссалам жанына келип, жакшы кийинсең болобу, ушул текеберликке киреби деди. Караңыздар, Абдулла бин Амрдын баласы Абдулла келип пайгамбардан сурады: "Я Расулуллах, мен жакшы мыкты кийинсем, такнакай кийинип, жакшы кийинип жүрсөм, ушул текеберликке киреби деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жок деди. Караңыздар. Демек, бир туугандар мусулман кийимге маани берип керек. Бул кийимге бир туугандар чоң нерсе. Туугандар, пайгамбарыбыз жакшы кийинген, пайгамбарыбыз үндөгөн, ошон үчүн да пайгамбарыбыз ак кийинген жакшы көргөн, ак кийимге келе деген. Ошол маркум каз болгондо да эмне үчүн биз ак кепин менен кепин дейбиз. Ошол ак түс бул Аллах Таалага жана турган түс экен да. Балким Аллах Таала райымды алыптылар ошол маркумду деп биз ак кепин менен кепин дейбиз. Эмне үчүн кара менен, эмне үчүн жашыл, эмне сары менен боло берет. Бирок эмне экен? Пайгамбарыбыз эмне деп ак кийингеле каз болгон адам ары да эмне ак кепин менен кепин дейли деген туугандар. Демек мусулман жакшы кийинип жүрүш керек туугандар. Жакшы кийиниш эмне экен? Бул текеберликке кирбейт dedi туугандар. Эгер сиз мейли туугандар кандай болсо кийиниңиз, жакшы кийиниңиз, өзүңүзгө жарашыктуу татнакай жүрүңүз туугандар. Мейли кымбат кийиниңиз, арзан кийиниңиз, жөнөкөй болуңуз, текеберленбеңиз туугандар. Мейли эгер сиз секонд хендтен кийинсеңиз, текеберленип атсаңыз, анда сиз туугандар бой көтөрүп, анда сиз текеберлисиз. Каяктан гана кийиндеңиз. Текеберленбей, жакшы жүрүш керек туугандар. Андан кийин улантады, Абдулла айтты, Абдулла бин Амр айтты. Мынтайды пайгамбарыбыз айтты: "Я Расулуллах, жакшы кийинген бул текеберликке кирбейт экен" деди. Анда таза канды төөгө билсең, текеберликке киреби деди. Жакшы таза канды мыкты сени жакшы төөгө отуруп алсаң киреби деген пайгамбарыбыз жок деди. Кирбейт деди, текеберликке кирбейт деди. Демек бир туугандар кымбат баалуу машина менеңиз, ат менеңиз, Lexus менен, Toyota менен эмне менеңиз эмнеге сыймыктанбай, текеберленбей, татнакай Аллах берген рызыкты жашынакай билсеңиз эмнеге? Бул текеберликке кирбейт. Кийин кайра айтты Абдулла: "Тамак пиширип адамдарга чакырсаң, жанымдагы ошо адамдар мени макташса, артыман ээрчип алса, ушу да текеберликке киреби?" Пайгамбарыбыз жок деди. Эгер сен адамдарга тамак берип атсаң, алар сени урматтап сыйлап атса, сен текеберликке болуп саналбайт деди. Текеберликке кирбейт деди. Ошондой алаңыз текеберликке кирбейт деди. Кийин мындай деди: "Андай болсо текеберлик деген эмне?" деди. Абдулла сурайт: "Я Расулуллах, текеберлик деген бул эмне?" дегенде, пайгамбарыбыз Абдулланын суроосуна жооп берет: "Текеберлик Аллах Таалага жеңил кароо" деди. Текеберлик деген Аллах Таалага жеңил кароо жана адамдарды өзүнөн төмөн көрүң деп жооп берет. Адамдар өзүнөн төмөн көрсөң, өзүңдү бакмай ийсесең, мына ошол текеберликке кирет деп туугандар. Келиңиздер туугандар, ысырап кылбайлы, ысыраптан алыс болойлу туугандар, жөнөкөй боло, текеберлик болойлу. Жогоруда айтып кеткендей туугандар, ысырап кылбайлы, үйлөнүү тойлордо болсун туугандар. Адам өлгөндөн кийин мал сойбойлу, мал сойгон суранышыбызды токтотойлучу болду эми. Элди туугандар, эл эмне дейт дегенди читайлы туугандар, эл эмне дейт деген бүттү уже. Элге түшүнүп калышты туугандар. Жакшылап түшүндүрүп сойбойлу. 3 күндөн кийин эмне союбуз, пил союбузбу, эмне сойсоңуз союңуз, бирок эмнекен сойбош керек туугандар. Мына ысырап кошулуктан туугандар алыс болуп, үнөмдүп жашайлы туугандар. Анан бир нерсе айта кете турган нерсе, бир туугандар мурунда биз айтканбыз, биз мечитибизде даараткананын керектесин көрдүк.
Түп районный центр болсо, центральный мешітіміз болсо, анан таратканабыз буртугандар, атканада болбойт. Арында современный немеде нормальный буртуганда шлепкабыз татнакай сыртка чечип, жалтырап турса, нормальный вешилгага ийип, нормальный отуруп, кышта толганда теплый болуп, жакшынакай кылып койсо болот да. Эми буга чейин Кыргызстандын бүт эле мешіттин арабтары салып бүттү. Арап деп дээрез буртуганда бираз өзү түшүнүп калды, жаштарыбыз оң бираз иштеп калды, колунда бар элдин баарына. Elingizler hem şunu Araplardı gütböy, gelip bulbaylı, jeri imamlardan bir ton gütböylü, kança hareket kılsak, hareket kılıp tavız buna moğunu gütüğanda salışımız gerek, şunu degen tüttün jaşlar ile gelip şunu kılıp koysa oldu da, kaşlattır bayıç. Kança deyim kakareni var. 80 çıktıdan başlarınız, 80 çıktılar var mı o şartlar? Çok mu? Yakı geçti 80'ler. Sen ağzınasını bile organ çok mu? 80'ler. Çok da. Salamın. 81'ler var mı? 82 çıktılar. Ben buna 82, 80'ler, 81, 82, 83 buçuklar, 84'ler, 85'ler, 86'lar, 87, 88, 90 çıktılar. 91, 92, 93, 94, 95, 2000 çıktılar ay. Arıl pakalene göründe, elinde cüzden soy, 1000 sonra akça, 1000 sonra çoğalt koysun, 50.000, arıl pakalene 50.000'den çoğalt olmuyor. 50.000'den çoğalt soğat da milyardan aşkayız. Uşunu çek, yağmuru dara kalasan koyuyor. Özgürde oturduğunda cırkap dara kalasın var. Tüpöyle ben belki de hakkı oluyor. Ayıldan gelgenler söz koyuyor. Biz ayıldı meşitlerin bırak değildi, darattılar, jönle çekçe, jatı alsan olur. Bu ne bilmiyor bu rayonu? İşte oy kalıp namuslar salıp koyuyor. Bilmiyorum kayız Arap Türk'öyle. Gelinizde çoğunlukla uğratasın ayıpla işte geldi. WhatsApp diye de grup olarak çıktılar. Tarz çoğunlukla. Mayı tuttular. Yüründe çoğunlukla taknakayı salaydı. Meşitte de çoğunlukla harbi 500 sonra misin harbi oyuz mayaklarlar. Öyle baylar var, öyle getirdim ben. Benim korktu, elini maydan bilsin, bizim ne? Senin menden olsun, kafel menden olsun dedi. Bütün kılık. Eğer ana kılar basak çok dedim o eski biz böyle kışka çeyin, normalini koyuyor. Böyle inşallah, böyle. Belgenler böyle oldu, kılganlarınızı ayıttırmayla alınızlar, ayıttırmayla alınızlar. Birdenki meşit evine gelmişlik olsa gelinizler. Ayıttırmayla kılıyorlar, yaka kılıyorlar. Bundan o kol olmasın, yıllar verdi. Ayıttırmayla, kaşatmayla, kılan degenlere kılıyorlar kurtulanlar. Her gün kolundan gelseç. Anan gelinizler gel şu yaka, bir tatnakay olaylı. Koldan gelsin, tiyakınızı da ondan koyuyorlar. Jenski daratını koyuyoruz, bir misal için, tiyakın olsun. Sırtka jakşine olaylı. Tiyakız toğup kettir kurtulanlar. Meşte akça çok milyon kurtulanlar. Biz kurtulanlar, biz Araplar onun akça almayız. Biz bunu April'den başlayıp Kırgızistan'da cevap koyup, Mongolar, imamlar Kırgızistan'da aylığa başlayıp kança? 8.000 son. 8.000 son 8 saatte cevap oturgan nersede kurtulanlar. 8.000'dik. Bu kaya koldaşı değil. Gelinizler mi? Kıymalıyırlar. Var yürüyorlar çok dolgasınlar, bu odakları bektirip oylanıp koyuldu. Общественный жер болып қой, 500-600 кишиlik kanti kaldı. Tiyağı düştü, tiyağı büktülüp, tiyağı öyle kolaylı, burçaklar kolaylı, burçaklar jatpayıp kaldı. Oşaqa burçaklar kolaylı, tatlan kolaylı. Moya kaldı, kalın monday, inalaylı, jaynamaz. Misal için, onu da öyle de kurtuğanları. Maşallah. Hem kılasına deyin oyundan mı? Maşallah. Assalamu alaikum Nurlan ulu Nurjigit balabızға дуа қылып қойыңыздар станица дейді. Бұлай тамыз Нуржигит ауызы денсаулық берсін, аманшылық афиятшылық берген болсын, денсаулығына денсаулық берген болсын, Құдай тағала марғана қылыстықтарын сақтап, Құдай тағала шипасын берген болсын. Оның зарында Құр'аны ма шифа рахматул муъминин ва яшфи судур қауми муъминин ва яшфи судур қауми муъминин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахматка рахман рахимин. Kur'an okuyla. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرم بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ولبسنا بالخلاعة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأستاذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأجر قناة المشهورين القرآن قناة عاجز صوت ربيع المشروق صون محمد قلасы Мұхамбет Қали дейді. Мұхамбет Қали қызы Айжан дейді. Құрманбай қызы Бибізайра дейді. Тұрсынбек баласы Сұлтанғазы дейді. Құрмат баласы Қанатбек дейді. Шу атағандарының рухтарына қалыс бағыштады. Қаларын жатқан жерін жайлы болып топырағын торқа болып өзін сүйіп жатқан бейші нәсіп еткен қараңғылын құранырын нұрландырып жанаттан көрген. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahu Ekber.